Valentines Day ke usuku kuyekuthiwe usuku lwezithandani lapho okugujwa khona uthando, appreciate umuntu omthandayo. Mina ngeke ngikuthathe ngokuthi umuntu omthandayo not just uma nisebudlelwaneni bokuthandana kodwa umuntu nje omthandayo, uma wakho, ubaba wakho, ingane zakho, asijwayele nje iculture yokukhombisana ukuthi umuntu uyamthanda, ngoba ingane zethu uma ikhula futhi zikhula zingazi ukuthi siyayithanda kuba khona. Uyabona nje mina uma wami Ntokozo, uma ngike ngafonela sakhuluma efonini, ngangasho ekugcineni kwefoni sengivalelisa ukuthi ngiyamthanda, hayi kuyaxatshana. Hayibo. Kodwa akuxatshanwa ngoba engifundisa sengimdala. Wangijwayeza ngisemncane ukuthi uma sihlukana uyangitshela yena ukuthi uyangithanda. So nami ke nasengihlukana naye, uyabona ukuthi iyaqhubeka. Wangijwayeza ngisemncane, nami ngiyakwenza again, nami ngiyakwenza einganeni zami. So lolo thando lolo einganeni lubalekile. So mina iValentines Day ngiyayithatha ngokuthi akube usuku lokuthi abantu nje bakhombisane ukuthi bayathandana, not just abathandanayo bodwa, nezingane zethu sikwazi ukuyikhombisa, nabazali bethu sikwazi ukubakhombisa uthando lo labasuke besikhombise lona sikhula. Abanye abantu bazokutshela ukuthi hayi abazali bona abazange bamkhombisa uthando. Uma ngabe umzali engazange akukhombisa uthando, kungenzeka ukuthi wayengazi ukuthi kufuna ukukhombise kanjani. Mkhombise ke wena uthando ngoba wena usuyazi ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa kulaba ke abathandanayo siyafisa ukuthi lola suku bali enjoy kahle, bal-enjoy, bazivikele, bal-enjoy, babe ready for lona. Asifuni ke ukuthi ngo-October no-November kuvele sekuveke uValentines ngoba manje bekungahlelwanga, yabona.